Ibe tingchua ilungta penmene namai chit ke Zeme dai tak mai gu Marasam News kede reinsa Zeme kona pungwangai radale. Manipur Chief Minister N Biren Singh nai Manipur Pradesh Bharatiya Janata Party gu President A Sarda Devi ne zinai chit ke zikchum kamai ge Janata Dal United Body pe mina hamingeu danai chit ke zikno rimai ge Janata Dal United Party soluze Bharatiya Janata Party BJP kyang na me pakun me bodu nsaze lugai bata te gai dele ipo latest political development chuna perpeze Janata Dal United JDU party gu pepe Nitish Kumar ne teti be kapai ke je skui damai ge pugu party Janata Dal United nai Bharatiya Janata Party BJP roluze sokri pung zaba me sogai luze mahaga badan opposition party kacham be sananai puina ke teuze sokri ka chibe pung churai ra teuze Bihar gu chief minister Tugarai lu bchange pet pedele anui haim nane chigaira ile Manipur ge Janata Dal United gu MLA body be mina hang stroke bambege danai rima ge Bharatiya Janata Party me Janata Dal United gu body pe mina hamnge pagut kai dele ai me Janata Dal United gu MLA mina hamnge zirangaira Khumuk Chang Joy Kisan Thangmeiban Assembly Constituency Ngursanglu Sanet Tipaimuk Assembly Constituency MD Achap Udin Ziribam Assembly Constituency Thangzam Arun Kumar Wangkhe Assembly Constituency Nai LM Kongte Churanchampur Assembly Constituency Jai Chuna a Manipur Dege Janata Dal United MLA Mina Hangket Kabruna Bamdele MD Abdul Nasir Lilong Assembly Constituency Manipur Legislative Assembly gu Secretary K Megajit Singh ne aime Janata Dal United gu MLA mina hamnge punui election kebe party gene sogai luze recipe gebe 10 schedule of the Constitution of India ne phugai deleze de manata ge pechi gai dele Chige Manipur Opposition Party Congress ne saze Janata Dal United gu MLA mina hamnge punui election kebe party gene sogai luze kadabe party ma pagu kebe unconstitutional India de gu Hindia zake tu tobe galei zai aime MLA mina hamnge du India de gu Hindi lexi kwak Constitution of India kangene disqualification tora nangbelugum je punuina High Court samrambiki mete je disqualification tora case kaize sabambulei je sale hegwang gdei tu ko block je tunrim sim ga menduidu ngiza bambo National Investigation Agency NIA ne danai sit kyu jekna rimaige Assam gdei pabam kacham be crossroad ke United Liberation Front of Assam ULFA Assam go sokridu kating kangze ngi bambo mina kachibe Borogai lugutpe recruitment case tatko zabam bamna me National Investigation Agency ne peze kathai gai dele je sale National Investigation Agency NIA na United Liberation Front of Assam ULFA kyabo minaka chibe borogai lugutpe recruitment case tatko zabam be numkan siabe aime districts na Kamrut Nalbari Dibutgad Tinsukia Sadia Saraidio nai Siva Sagar ke peze kakathai gai dele je sale NIA ne sa United Liberation Front of Assam ULFA Assam gu sokridu kating kangze ngiza bambo Assam kidegu luibo me punui kyang na hange minaka chibedu pa boroga lugutpe training ze India nai Myanmar ramrai kake punugo se phung camera mege luibo meramedu punugut spider hang kateize training page bam dele zai miramatai gene kacharang kang chi chine chute benai luibo meramedu hingde ne teleti me tarame tura kachung zabam dele ze sale United States kadai na duina longo di be Taiwan kadai hange reimru US dollar 1.1 billion rangkang hange zogaira phugai dele se Pentagon US de gu spy he phung pabolei na gu kai robe bam dilang mene pekchi gai dele Pentagon Defense Security Cooperation Agency ne dana he chit kyo je kana rima ge sa se United States kadai ne Taiwan kadai hange reimru misonga za rangkang hange zogaira be ka zobe ze reimru ji ze anti-ship missile regu nei dibe kam sedo wibe remro reaxro air to air missile kume lim hangze kdei ke lim kaluze pokpe remro kam se ke be remro hacket nai early radar warning system tawan kdei ge mira medaine kume lim hangze pokpe remro kapongda jai sirabe mro leije sale US Department of State gu spokesperson haikle teuze smsabe pene saze aime remro pudum duine longo di bedailo Taiwan kdei hang zogai bene Taiwan kdei penurune penui kdei gum ngamze hakogai ngamgulei je sale zai China kdei ne chuna duina longo di bedailo Taiwan kdei hange military diplomatic na economic pressure kai je
tetku zabambe soluze Taiwan day nai China kade kekeche desi ira hedam samraira teloze US Department of State gu spokesperson high kle teuze msabe peune rangai dele United States kade ne rangchicha kaize Taiwan kade hange remro misonga ze rangkang hang punuine zogai rabeze Taiwan kade gu remro modernize hanai tingtet kno bram hange ting tu sugai rabenai duina lungu dibe deilo Taiwan kade perune pechu ten sam ngamnu rahange zogai gu leize sale krabe tinge Sri Lanka kade gu president rezete pe tu ga pe pezine gokta baya raja paksa danaya chitkeu zikna rimage Thailand kade gene Param kade Colombo Sri Lanka me tak security spy maramene rehize gumgabe kangene wangchangai de leize sale aize Sri Lanka de gene klik peti pe ex president gokta baya raja paksa tinami pui ringeu kana duina longo de bedeilo Sri Lanka kade ge worst economic crisis petche protest ramene president bambeki tensha gudu bachange Sri Lanka Air Force go plane kilimbongne kada behram kade Maldives me paktet kalu bachange de leize sale Marasam pogamene saza gokta baya raja paksa patingkum reaction ka chumpe nai panolo madu Sri Lanka kade go body pemera manai politician ramene Colombo Bardanika International Airport kene zaza lugai de leize sale Conservative Party go body pemera mena United Kingdom go Prime Minister Kachi Bahange nalang ba contestant kana former Chancellor of the Executive Rishi Sunak nai Foreign Secretary Lee Truss Conservative Party go body pe kana election contest tuze chogo mene Boris Johnson paklele rahange mine country belamge lega be lesi kumne hazuka kadak pe voting hachit kyo je kana remaitingi kunta mingyo ge loi gai dele Marasam pogamene saje chige Foreign Secretary Lee Truss ne election ngampe ranum gai lei jai United Kingdom Prime Minister Boris Johnson bamge gutche United Kingdom gu wang rabe bogdi pe next Prime Minister hange kalangai le gu dele je sale zaya chit kyo je mingyo mamai tingna kunta kreu kana pige Risik Suna na Lee Truss ku election result sam du pet kai je chogumne apo election ge du pet mene United Kingdom gu Prime Minister ka chibe te gu dele Marasam pogamene saje United Kingdom gde gu ka chibe Prime Minister hange nai kum hachit kyo je mingyo mama ge haim na ta ge pechi gai gu dele je sale ai gene na mai gu Marasam news ka loi ge dele pi gai sang kingani mele indu to dele